Valjevac neuropsihijatar Časlav Hadži Nikolić više od 20 godina proučava na koji način šamani Amazonije već hiljadama godina leče psihičke probleme svojih saplemenika. U Južnu Ameriku otišao je kao lekar energoprojekta. 5 godina živeo je u Peru, a boravio je i u Ekvadoru i Boliviji. Svoja iskustva napisao je u knjizi Kad se vidi ono što se ne vidi, a u saradnji sa studentima Visoke škole za audio-vizuelne medije u Beogradu, gde radi kao profesor, priredio je televizijski serijal emisija Zatočeni. Ja sam u Južnoj Americi. Ja ne znam zašto se taj tropski predel u Africi zove džungla, a u Južnoj Americi se zovu tropske kišne šume. Dakle, u Amazoniji konkretno. Sam išao na jedan prilično rafiniran način psihoterapije koje zapadna kultura uopšte ne poznaje. Mislim, do sada je nije poznavala. I ono što je paradoksalno u celoj stvari, oni su kao instrument u okviru psihoterapije koristili halucinogene. Znači, halucinogene koje ovde koriste deca u kontekstu neke autodestrukcije, lične subverzije, sopstvenog razaranja, tamo se halucinogeni koriste u kontekstu psihoterapije. Šta je suština? Znači, pokušati to ukratko da prikažem koliko to može da se shvati u nekoliko rečenica. Znači, suština je u tome da šaman, šta je šaman? Šaman je jedna posebna vrsta značajnog čoveka u plemenu koji je zadužen za ono za što je kod nas zadužen psihijatar. Znači, da održi psihički i fizički integritet pojedinca. I sada, on okuplja grupu za koju smatra da je treba pomoć. Bolest je tamo na neki drugi, ima mnogo širi kontekst nego kod nas. Bolest je i kad ima probleme u svojoj porodici, i kad ima proliv, i kad nema sreće u lovu. On uzima 5 do 6 ljudi, znači jedna vrsta grupne terapije. I onda na brižljivo pripremljen način jednu lijanu koja se zove ayahuasca. Ayahuasca znači u prevodu uže smrti. Znači, brižljivo pripremljeno, dugo pripremljenu supstancu, halucinogenu, znači u obliku jednog napitka, on daje svojim pacijentima. Uslovno rečeno pacijentima su svojim saplemenicima koji imaju određen problem. U čemu određuje dozu koju će dati svom pacijentu? Zavisno od toga koji on ima problem. Nekada je dovoljno da mu da onu dozu koja će da izvuče samo, da dovede samo do katarze, samo do pražnjenja. Jer ljudi obično drže probleme sa kojima neće da se konfrontiraju duboko u sebi, ne izbacuju ih, ne ispoljavaju. Znači, nekada je dovoljno da se ispolji samo pražnjenje, znači jedno kataktično pražnjenje koje jeste dramatično, uz podršku okoline, uz podršku grupe. Pri čemu, opet pod dejstvom tih halucinogena, ostali u grupi empatski doživljavaju ovoga koji saopštava svoje sadržaje i podržavaju ga u tome. Znači, on ima podršku grupe. U drugom slučaju, a to se najčešće dešava, on dozvoljava da ovi halucinogeni izbacuju podsvesne sadržaje. Pretpostavljam da je to objašnjenje. Moja žena je antropolog, ona je sedela, recimo, pored mene, snimala, a ja sam bio u toj grupi. Znači, ja sam imao jedan ambivalentan doživljaj svega toga. Znači, s jedne strane sam ja, Časlav Hadži Nikolić, psihijatar, da se nalazim u eksperimentalnoj situaciji, a s druge strane sam apsolutno verovao ovom šamanu. Znači, kad su se pojavila ta neka bića, koja su imala potpuni pozitivan sud realnosti. Recimo, ako sam ja njega video zmaja ovde, a tog zmaja nisam video ovo drvo, na primjer. Znači, ona su bila tako realna
ja ne mogu da kažem da sam ja verovao da oni zaista postoje. Ali ono što mene, zbog čega sam se ja uplašio i zbog čega mene uhvatila panika je to da nikad neću izaći iz toga. Ljudi, kada mi on rekao, on mi postavio pitanje, gde gleda to biće, koje boje, odakle dolazi, tako dalje, on je rekao, to su naši savjeti. Sad imate jednog psihijatra koji je došao sa zapada, koji zna šta je, zašto je tu, šta se dešava, koji veruje da su to njegovi savjeti, da mu se ništa rđavo neće desiti. A s druge strane, znam i ko sam i šta sam, šta se dešava. Sad možda da mislite koliko njemu veruju njegovi pacijenti, odnosno njegovi saplemenici. Znači, to je jedan rafiniran psihoterapijski sistem koji Zapad je samo nešto slutio u vezi sa tim, ali o tome nije mnogo znao i sad veoma malo znam. I desilo se ono što, naravno, ja nikad ne bih osudio da uradim. Jedan francuski lekar, Jacques Mabit, sasvim sam slučajno saznao, napravio je centar u sred Amazonije, pored jednog malog amazonskog gradića koji se zove Tarapoto. Napravio je centar u kojem pokušava da tu tehniku primeni na lečenje narkomana koji dolaze iz Evrope. Znači, on ima jedan mali centar koji se zove Takivasi i tu nema nikad više od 16 pacijenata. Lečenje traje 9 meseci i kada dođe pacijent, prvo što uradi, on ga odvede duboko tamo negde u džunglu i ostavi ga samog 10 dana. Samo dolaze indijanci koji mu donose trave, lišće, koje će da mu pomogne da održi fizičku tenziju, nosi mu nešto hrane i on je ostavljen sam sebi. Meni su ti pacijenti pričali da im je to bilo značajnije nego kasnije kada su bili pod terapijskim dejstvom halucinogena. Dakle, mi su tada okretali svoj život sa svih strana. I dolazili su do nekih zaključaka do kojih nisu mogli nikako da dođu dok su bili u Evropi. Onda se posle toga dolazi do te epizode kada uzimaju tu ayahuasku i kada bivaju preplavljeni tim slikama. On vrlo dobro zna, jer edukacija tog šamana traje 8 godina. Znači ide 3 godine, pa 6 godina, pa onda pod kontrolom učitelja, pa tek posle 8 godina on može da radi sam. Pri čemu on vrlo dobro zna da tumači svaku od pojavljenih slika. To tumačenje nije u kontekstu psihoanalize, niti u kontekstu bilo koji od ovih teorija koje mi poznajemo. Ali kad čovjek malo razmisli, one mogu da se protumači na taj način. Se pojavljuju sadržaji koje on tumači tako da ga usmerava da menja odnos prema sebi, prema društvu, pa na kraju krajeva prema prirodi i prema kosmosu. Oni su možda primitivni u kontekstu materijalne kulture, ali ne i duhovne kulture. Znači, oni već hiljadama godina koriste jedan rafiniran metod, dok zapadna kultura, sada, posljednjih 50 godina, narkomanija je postala pandemija od 60 neke godine, znači pola veka, se nalazi u neprijatnoj situaciji, ali ne zna šta da uradi, jer njena najosjetljivija populacija koristi psihoaktivne supstance u sasvim drugačijem kontekstu.